Alright! Kamusta kayo? Amis na kayo? Palang oras ning halalan, ing ayuda daratang. Itambak daking barangay, maglista lang midinan. Manaya tamong anunsyo, ing panedang sasabyan. Bandang tauli karugo, mitaganan. Rugo. Kanyaman sanang akakit, isasan metong barangay. Alang mi paglamangat, alang mga sakitan. Oneng atin talagang tawong sarili mo isipan na. Halimbawa na mupot ang maglistala. Singasikan king barangay, una doring kilalara. Akwa takapang pagbusitan, kitang mumuruguning neglista. Alright, so takal po salamat at amis ko mong magkanta niya, ginawa ko kanta. Alright. So takal po salamat ka rin patuloy na susuporta aking channel ko at ka rin gagawa kong video. Alright. Dingaliwang empleyado, tiktak la kasungit. Kumakasa ng sedula, ampong barangay permit. Pagmasdan mo ring kilera, may sasagana la. Isip-isipan mo ruguing problema. Lako yuwing kabuisitan, tumwa ko itsura kanyan. Dapat lagi tamong masaya, yudar laing problema. Ngeni lumidinan kayo, na kayo magreklamo. Kesyo di takmuing binyera, pota karela kayang alkalda na. Eta ay wasaning makanyan, atin talagang taong mapaglaman. Alright! Alright! Takal po salamat! Yang alkalda tayo ngayon. Bye-bye!